Kini kedai All India Radio Shillong kakubor ban puli dailus atas im. Kini kilong kimat bakongsan jong kakubor. Kador bar mangtengka jong kayeng dorbar thawan ke Meghalaya kan sedang minta kasni banyatai halor kibabun teli kimat. Ha Meghalaya sa iwe ibreo iban rilum garo ilayo ya kecimpang COVID-19. Bat lum jingalang kesoka Meghalaya ban shim ikila jingpen kre ha kabayade baka jingwan ke eryong umpen. Kadorban mangtengka jong kiyang dorbar thawan ke jala Meghalaya kabala khat ban penlong na kabanta banyatai yakimat kibiadai bat ka mangtengka bapura jong kesnam arajar arpau wei kan sedang mentakasni bat kan kut ha ka arpau tarik mentau benai ha kani kadorbar nyatai bun teli kimat ha ka ba menteri rang ba ka jala ukon rat sangma ubapait ru ya ka platengka un ay ki jubab halor ki jinyatai lasai kasni Umentirang ba ke Meghalaya konrat ke sangmah nin kesni ula pentem baya ke jimpin bait bathamai be dai ba katanat karep karyang bat ka labor nuan ra hakador ban mangtengka jong ke yang dorbar thawan kaban salong biang menta kesni ula pentem bawat ya ka mangtengka ru unsa pelait no hagani ka dorbar sho ula ong ba kidon bon teliki man bat ki kam banyatai hakador bar namar ba kidkhon nak aliang sinshar bat liang persha ken hap banyatai sanibha hapo kini kilaisngi balong dorbar Tang sisngi hadian balapin bina balalait na kejingpang COVID-19 ke jala Meghalaya nin kesngi kaladon biang sa iwe inong pang ba ini ide ibaningkong banyo ekene kejingpang harilum garu. Laong ba ini kentay ide bawan pai na Tamil Nadu bat ilayo ya kejingpin tikena ba ilangat hakene kejingpang hadian baladep ban papet bina nin kesngi. Dakani kami Meghalaya kaladon kat saungut ke bala sakta hau kenyang jingpang coronavirus kentup ye inong pang iban nengkong bala klatno. Kat hadu nen kesni ke jingdon ke breu hakari India ke bala yo yakni ke jingpang kala poi syaka silak siajar sispa lai pokondai ngun. Nakini lai pokondai hajar sispa hinyo polai ngun kila koin bat lai hajar sispa andre polai ngun kila klatno. Menteri rang ba kajala ukonrat sangmah nin kesngi ulamaham ba kajala kadon kamban long ke balapin kre ha kejimut jing perkhan namar yo la banja ke hadien namar kayat ke yeng jong ki bapun ki priyo ki balawan phai sha kajala hadien bekila sakut shaki benta ba pher jong kari hadien balawai ke jialang ban bisabnya ki kam ki jam ukonrat ulong bawat lada ke Meghalaya Kalalong ke berjala ke balait na ke COVID-19 kumbala penbena mensua hendrai kata kamut bakan syusyong klik ti lani kensingan bat sim bakalalait parna ki baro ulaban baka jing papet benia ke koit ke kya bat ke jing syongkop halayeng kinong ke badan kamban ban bat ke sort ka ru ke pet perman bha ya ke jing long jing man bat ya ke jing le tes jong ki briu La ban pinkin mau baka Meghalaya hakaba sedang kaladan kat laingut kibriyo kiblayo yuk nyang jingpang coronavirus hakaba kat arngut kilakon kat ba iway pat ilangat haka ilakhalat no na ke jingpang. Ka Deputy Commissioner jong ke Southwest Khasi Hills District ikong Isawanda lalu ila pentip bakiladon baro kandai posan ngut kibriyo ki bakambun na ki kide ke samla puli ki blawan pai na ki benta ba pher jong kari arpo ngut na ki kide ki ban mau kerwat blok bat nyo posan ngut kide na ranikor blok ikong lalu ila ong ba nyo po kandai ngut na ki lapensa ha community quarantine center balapen kre de ki dorbar shnong ha ki shnong kat ba khandri ngut pat lapha bakin kop bapo yeng bat akijaka pule bala penbet ikong lalu ilo ong ru bala betha ikitu kishnong ki badon ki brio bawan pai bakin bo yaki community quarantine center hala kishnong kene kede ko All India Radio Shillong ko bawan lam shapi yak kubor Ka sorka Meghalaya nin kesngi kala lum jingalang banyakran halo ki jingpen kre jong ke jela banyada lada jaba wanan shop ke eryong umpan nalor ke babishar banya ru yeke kam ki jam bayade bat ki brio bawan pa sha ke jela
Hadian melawai ke jinglang ke belalong Sekretariat Menteri Rangba Konrad Sangma ulong bak sorkar kala bishar benya ya kurukam trekam barok kawai kabaya bak kejingwan pai ki prio na Bangalore bat kum juru kitu ki ba sakut hakijaka kum Delhi Maharashtra bat West Bengal. Haba kedauru halor ke jingla banwan ki eryong ke ban pentut ki kam ki jam Menteri Rangba ulong bak iladap ya keren ya kani bat ki Deputy Commissioner balabatha ru ya ki bakin shemi ki lat badon kam baro banyada. Da ke ba pentep bak ken hon ke banwan pai na Bangalore kala ban poi hakum kata hi kapor kumta don kam banya penbiang ya ki rukom trekam na ke benta baro arliang. Menteri Rangba ke Assam Usabananda Sonowal ulaong barangkat bat kejinga kun persya ya ke COVID-19 ke Sorkar Assam ke Shim Kiaru halo ke jing sedang biang ya ki kam ki jam ki bedai bat ke yok kakon. Ulaong baki nong rep ki lapen i ya ke lenti hakani ke benta. Habaya keren baki nong thok kubor ha Guwahati Usonowal ulaong baki nong rep bat ki nong trai kam lejong baya day bat ka rep karyang ki lapen ya ki kam jongki ki basyong dol laispa san poinyo klur tingka ha kapor badon ki jing khangdam da ka basyalan ni ki marrap syaki benta ba pher jongkari. Usonowal ulaong baka jalla ka don kerhai ki lat kilenti ha kalyang ka rep karyang bakala ban pendon kam kumba kalale ha kapor badon ki jing khangdam. Habakan tu ya kisamla bakin shim ya kamrap kum kalat kamai jakpo Menteri Rangba ulong bakarap karyang kade kalat ke babiang ban penyok kamai ya kisamla jong ke jela ke bawan pai nashabar. Ushong kenor ke yeng dorbar Khasi Hills Autonomous District Council uba PNCM ula eno kam henen kasni bat ula pa ya kashiti eno kam sha Deputy Chairman Jong Kayeng Dorbar ha kashiti uba PNCM ulong bahadin ba ula perkhat benya ya kejinglong jingman kasensyar khadar kamtam hadin bagi United Democratic Forum kala duno ya kejingbon pa ha Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC usngau dai bakamlong shu yu bandang beteng kum uchaman. Ka Sorkar Arunachal Pradesh kan shimkya ban pet bakinong tre Sorkar jong kejala ken sakta kejing yok tulop hakan kapor badon kejing pang COVID-19. Principal Secretary jong katanat Platangka kejala Dr. AC Verma ulong banamar kejing bom singan ha kejing long jingman menta katanat Platangka jong kejala kapenmi ya kejing pentim syabaro kitanat trekam bakin pensange shua ya baro kejing penlut kibaklem damang tat hadu ubnai jeli. Dr. Verma ulong baka sorkar kala penlut kumba arspa hinyo pau klur tingka haka bathit ikitiar kitar bat kikor kibor na kabanta ka tanat ka koit ka kya kum kikor ringmin sim kitiar bat kikor na kabanta ka jingdon kam haki ICU ha hospital bat kiwei bat ongru baka jalla ka long ka balapan kre menta na kabanta kinu kiching kibala panmi hadien. Kasong pisa ba arpaulak klur tingka balapan benad Menteri Rangba adu Narendra Modi na kabanta kari kanang penbun ya ke jingwan ke pisa sya Assam kabanyaram na kabentaban pendep ya skim bapher laong Menteri Platangka Himanta Biswa Sarma. Kesong pisa baspo hajar klur tingka sya ka Assam kanyarap hakabanweng ya ke jing bakongsan baki priu hakajalla ki kendu na kadaw jong ke jing khangdam. Kesokar pedeng kan airu shispa san paulai klur tingka syaka jala na kabenta banyak kun persya yaka klam COVID-19 ula benra. Ban penkut ya kubor sa shisin kimat bakongsan. Kadorbar mang tingka jong ki yang dorbar thawan ke Meghalaya kan sedang mentakasni banyak tai halor ki babun tali kimat. Ha Meghalaya sa iwe ibriyo iba narilum garo ilayo ya kejingpang COVID-19. Bat lum jingalang kesoka Meghalaya ban shimi kilat jingpen kre ha kabedaya bat kejingwan ke eryong ompun. Kato kukubo kelakut kebawan capi nak All India Radio Shillong ha kapo prabajing inyesok bak Daily Station nak banta ka kubor ha kaktin Hindi. Kene kedai All India Radio Shillong.